tunataka tulinde taifa letu la Kenya. Saa zingine tunazembea, saa ile mambo imeharibika, tunalaumu, tunatafuta mtu wa kulaumu. Tumesema ya kwamba maneno ya religious extremism, ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, lazima tuzuie. Tumesema vile vile mambo ya vijana wetu wanaangaishwa, they are being terrorized kule kwa social media, na mambo machafu, mambo ya usherati, mambo ya pornography. Hiyo pia lazima tuzuie kama serikali. Wale wanaendesha hiyo biashara ya kuumiza vijana wetu, mpaka unakuta vijana wengi wana commit suicide, wanajinyonga kwa sababu ya terrorism ile iko huko ndani ya mitandao. Lazima tuwazuie hawa watu. Vile vile wale